Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić ponovo su samoinicijativno napustili emisiju gledanja snimaka i za vreme isto boravili u spavaćoj sobi. Anđela na sve načine pokušavala da raspoloži svog dragog, nakon što je njegova bivša nevenčana supruga Ana Ćurčić iznela najmonstruoznije detalje iz njihovog odnosa i tom prilikom otkrila da ju je Zvezdan tukao i maltretirao, a da čak nije štedeo ni njenu decu. Izgleda da Anđela nije poverovala u Aninu ispovest, a nakon što se mazili i razmenjivali nežnosti usred emisije, Slavnić je svojoj devojci nešto šaputao na uvo. Podsjećamo, Ana Ćurčić je odlučila da otkrije sve o Zvezdanu i kroz kakav je pakao od života prošla. Ispričala je kako ju je tukao, maltretirao decu, da je dok se kockao izgubila sve, pa i krov nad glavom. Cijela njena priča nimalo nije pogodila Zvezdanovu ljubavnicu Anđelu, koja je zaljubljena u Slavnića i slepo mu veruje.